Ngiyalibingelela lamhla bazalwane, siqhubeka sithandaza, siqhubeka sidinga ubuso bukaNkulunkulu. Sibonga ithuba lokubuya sihlale ezinyaweni zikaJesu. Sidinga ubuso bakhe, sidinga ukuphila. Namhlanje sizabala uMark 7 ivesi ngo-4. Mark 7 verse 4. IBhayibheli lithi nxa bevela emdangeni kabadli ngaphandle kokuthi bageze, futhi zikhona ezinye izinto eziningi abazemukelayo ukuzilondoloza, ukugezisa inkezo lembiza lezitsha zethusi lemibheda. Emva kwalokhu amaFarisi lababhali bambuza bathi, kungani abafundi bakho bengahambi ngesiko labadala, kodwa badla isinkwa ngezandla ezingahlanjwanga? Verse 6. Kodwa waphendula wathi kubo, u-Isaya waprofetha kuhle ngani lina bazenzisi, njengokulotshiweyo ukuthi, lesi sizwe singidumisa ngezindebe, kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami. Siyabonga uNkulunkulu ngezwi lakhe. Sizakhangela kakhulu uverse 6 lapha abaFarisi babuya kuKristu bathi abalandeli bakho bageza ngezandla, badla ngezandla ezingagezwanga, abalaleli njalo abalandeli isiko labadala. Kodwa uJesu waphendula wathi, u-Isaya waprofitha kuhle ngani lina bazenzisi, wathi lesi sizwe singidumisa ngezindebe, kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami. Sifuna ukuthandaza bazalwane. Kuningi esikwenzayo okungani kukhanya kukuhle, engani izinto ezilisiko ekukhonzeni kwethu, ekusonteni kwethu. Singabantu abathwalayo amabhayibhili sihambe enkonzweni kumbe esontweni. Singabantu abagqoka ama-uniform, singabantu abakhulumayo sithi Jesu Jesu, kodwa iBhayibheli lithi sidumisa ngezindebe, sikhuluma ngomlomo. Akula lutho esilalo, akula thando lukaKristu empilweni zethu. Siyenza nje ukuthi sufikile umgqibelo, sufikile isabata, sufikile isonto, mana ngisukume ngihlangane labanye, kodwa phakathi kwesikhathi siphila impilo zethu. IBhayibheli lithi kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami. Namhlanje sithandaza, sicela ukuthi uNkulunkulu asisize ukuthi inhliziyo zethu zingabi khatshana laye. Inhliziyo zethu zibe lelizwi phakathi, inhliziyo zethu zibe lokuhlonipha, lokuthanda uNkulunkulu, lokumesaba uNkulunkulu, ngoba konke kufanele ukuthi kube senhliziyweni zethu. Akufanele ukuthi bengikhuluma kuphela ngomlomo. Izindebe zingakhuluma, kodwa nxa inhliziyo ingalunganga, inhliziyo ingalakukhona, inhliziyo ingalakukhonza uNkulunkulu, inhliziyo ingamazi uNkulunkulu, sikhuluma ngezindebe kuphela. Sifuna ukuthandaza, sizihlola njengamaKristu, sizihlola njengabantu balapha ekhaya. Asithandazenini. Nkosi Jesu, umsindisi omuhle, Nkosi yamakhosi, Nkosi yami, siyabuya siphenduka sithi Nkulunkulu wami, sikudumisa ngezindebe, sikudumisa ngomlomo. Inhliziyo zethu, Nkosi yamakhosi, zikhatshana lawe. Nkulunkulu, sixolele. Nkulunkulu wami, inhliziyo zethu zithanda umhlaba, inhliziyo zethu, Nkosi yami, zidinga ukuphila endaweni ezingayisizo. Nkosi yamakhosi, namhlanje sixolele ukuthi imilomo yethu ikhuluma izinto ezingekho enhliziyweni zethu. Nkosi yami, siyezwa ukuthi iBhayibheli lithini, lithi inhliziyo zethu zikhatshana. Nkosi yami, Nkosi yamakhosi, ngegama likaJesu, namhlanje siyazisondeza ngenhliziyo, Nkosi yami, sithi nansi inhliziyo zethu, Nkosi yami, zigezise. Nansi inhliziyo zethu ziyaqanda, zenze zifudumale, zenze zitshise, kube le-passion, kube lokudinga uNkulunkulu enhliziyweni zethu, empilweni zethu, ngegama likaJesu. Baba, sikunika inhliziyo zethu ukuthi Nkosi yamakhosi kube yizo ezikhulumayo, kube yizo ezibabazayo ukuthi wena uyaphila. Singababazi ngomlomo kuphela, singakudumisi ngezindebe. Baba, Nkosi yamakhosi, inhliziyo zethu namhlanje ziyaphakama, sithi uJesu uyinkosi lomsindisi empilweni zethu, uJesu uyinkosi lomsindisi emulini zethu, uJesu uyinkosi lomsindisi
elizweni lethu ngegama likaJesu. Baba, siyabonga inhliziyo ezibuthakathaka ezimaziyo uKristu. Siyathandaza igama elihle, igama likaJesu Kristu. Amen.